likhaya lobomi. uNkulunkulu wethu baphakathi. Sesiyabonga Baba lethu, siyabonga Nkosi ngeke siyekele ukubonga Nkosi ngesiphambano ngeKalvari ngekufa nekuvuka kwakho. Wena wasivulela indlela eya ekhaya ezulwini, wasilanza emajukujukeni kumnyama ekufa. Nkosi yami sasifanele ukulahlwa. Sakho lesikhulu kusendela kumangaliso. Ingakho sithi Nkosi ngiyasiyekela ukubonga ngale nsinziso lowasilethela yona emhlabeni. Sithoba kuwe Nkosi, sithoba kuwe Nkosi, nawuthine babe nabo bonke Nkosi labalandzelako. Sicela wena simakazeni imandla wonke ukuthi ubagcine ubalubosise, usigcine sonke Nkosi, sibusise. Dibusiso takho Nkosi tehlele kuye nangamunye Nkosi asazindla ngaloludzaba loluthando lwakho nekwethembeka kwakho Nkosi, nekufuna umuntu emhlabeni nekulangatelela ukuthi umuntu Nkosi asinziswe abone buhle Nkosi bekubase kukholweni sebasemndenini welizulu. Nkulunkulu wethu siyathandaza Nkosi, baqine bonke ume ngakubo ube nabo. Wena longumsinzisi, wena lokuphila kwethu. In Jesus Christ's name, Lord, we pray. Amen. 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 Indeed. Solo sina isifundweni sethu saku-2 Samuel chapter 9 verse 9. Cela ufunze. Mefiboshethi wakhotha wathi, "Yini inceku yakho ukuthi ngaze unakekele inja lefile njengami?" Yini incebo yakho ukuthi ungaze unakekele inja lefile njengami? Ngikhuluma nemuntu lekasekudzingisweni, ngikhuluma nemuntu lekativela kwangathi uyinja lefile. Lesimo sitomcrusha, simcedza konke lithemba lizero alibonakali kude neyisayini kwekuthi uyakaphume kulolu bishi lekakulo. Ngikhuluma naye ngithi ukhona lona lekakudala. Yini nje sekuthathe buso bakho ububhekise kuye, ungabubhekisi kubantu emhlabeni ngoba udaba disappointed. Ububhekise kulona lekakudala, kulona longumfanekiso wakhe lekathi teyena uNkulunkulu wabo bonke bantu. Kude lokulukhuni kuye. Amen. uNkulunkulu wabo bonke bantu. uNkulunkulu wabo bantu bazalwane. Lona lesimkhondako uNkulunkulu wabo bonke bantu. Mefiboshethi indzaba seyivile kwalikhaya bekatalwa esigodlweni saSawula, futhi Mefiboshethi lona abeselugeleni lekusangathatha bukhosi baka-Israyeli. Kepha simo sefika Mefiboshethi samphuthuma ebunqaneni bakhe. Wathi umzana umakeva kokuthi kubi sigodlo saSawula siyaphela, wathi uyamema waqhwala tinyawo tabalema tangakhoni kuhamba. Tangendenjani? Indlu yakubo yonke yahamba. Mefiboshethi uyise nenina bahamba emhlabeni, namkhulu wakhe lebeka inkosi wafa, wahamba emhlabeni. Amen.
sasibuhlungu simo bekabhekene naso abeneke aze besesoyahlala ngoba umbuso wakubo wawuketuliwe wase uyahamba Mefiboshethi ukuthi wefika kanjani eLodiba kethi yaNkulunkulu wayiveta indlela kwekuthi abesenzaweni noma iLodiba kwakuyindzawo yebumnyama indzawo yetingoti letinkulu ngithi teLodiba bazalwane lapho kwaphambana khona imikhwa kuphila ema-gangsters. Every man for himself ngilapho kunakhonjana kubulawana khona kusekuhluphekeni sekunzinzeni kude iluxury kude kona nje udla tsimane ngibamba umoya eLodiba abefike kulendzawo ngoba abethembe kuthi awukhanza mame wakhe kwakhanzakala thina esewafa ngoba simo masibucayi siya ngebuba bucayi. Amen. Athembile kuthi mame wakhe utamkhanza kwakhanzakala thi akasekho malume wakhe wahlala eLodiba lo Mefiboshethi lena kwangathi bekavile afundzisiwe livi lelalikhulunywe ngumhlabeleli ukuthi ihlabelelo 46 asesimfunze verse 10 lomnye angivulele ihlabelelo 27. Ngithi ngikhuluma nemuntu lesimo siya ngendlondlobala ngekusizi nenkwalikhulu empilweni yakhe. Bamba la mavi labanjwa nguMefiboshethi. Ihlabelelo 46. uNkulunkulu usiphephelo sethu nemandla ethu. Utholakala akusito ekuhluphekeni. From verse 1. No, verse 10. Yena uthi yekelani ukudla ufanele nathi ukuthi mina ngiNkulunkulu ngengamela ngibheka nemhlaba wethu. Angifundzele ngesingisi sembali. Hayi-ke ngase ngibhale kabi le verse lana. Asesiye lapha 27 verse 14. Themba simakathe cina ungadzangali ube nesibindi. Yebo Themba simakathe. Themba simakathe cina wacina angifundzele ngesingisi mfundisi lo 46:10 ihlabelelo 46:10 wema wathi le mpilo lelo mphefumulo nawo awuzange ufakwe ngimi utawuze uthathwe ngilomnikati lo mphefumulo lenguphefumulako awuzange ufakwe ngimi utawuze wende njani mina angiyenza mbe enza nje mina ngiyipoison ngitawuhlala la eLodiba aze simakathe sithi insuku tami setiphelile angihamba indlela eyahanjwa ngumkhulu wami nababo wami noma tisizi things around left right and center noma ngilahlekelwe ngokonke hey lo yamuntu wachwaliswa ngumzana
beyangamfungatha amfuna zamthola ammise tinkando letinkulu tangalelo la kodwa uthi wait simo sami Nkosi uyasibona atikhomba tinyawo takhe atikhomba inyawo takhe tikhomba wase ngawuhlala la eteteni ngawuhlala la edzakeni ngawuhlala la kuhluphekeni elodipa kuhlekulela ungadli alala athi Nkosi wena uyathi ngithaqale ngawe kulalo ngadli thatha buso bakho uyifana mfundisi Nkosi listen he says be still he says be still yes that I am God. be still and know that I am God. Thula. Wathula kaMephibosheth. Wathula. 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 Wathi ukuthi uNkulunkulu ya lona lekafaka lutho lakhe la empilini yakho uthi thula kulelo lusisi uyathi lena konjana mfundisi lo be still be still bathi ngelesihebheru uthi udamana meaning cease stop and be silent ungabe ube mbhizi body ungene uphuma no uma ubhekene nesimo lesicayi kuthina bese soyena sothatha emehlo akho sofaka sifo sofaka ngithi nebeka kakhuluma lo yamunjwe wena beka ngaya kona kule David wena babu wami nani ngumjingi nemkhothana they were close friends phela ungibukelele la beka ngayo beka ngahuma lo yamuntu ukusho siphela itinyawo lisetile mbeka khona beka sengawasawende ama movements beka wena labana bambeke lo dipa beka sengathi nginikisende la kuna David khona Gocha wahlala lo dipa wamela isikhathi saNkulunkulu wangasebenzi you see silawa kuthi thina bese sifuna kusebenzisa ikhopha tethu uyaphi ikhopha tethu fana nethuthuthu antenja sengisho njalo tithukuthuku temuntu tami tifanana nani na tikhopha tami kuba tithukuthuku kodwa ta God atishayiqelele diletha impendulo lemangalisa kakhulu why don't you dedele luthi leligama leselo still usho ukuthi cease stop everything udedele uNkulunkulu ube silent embi kwakhe wase ngakhumbula Hana ukuthi leBhayibheli kwase kumlethe inzebe lingevu wayephathe lo muntu ukhuluma uthini uba umuvu kwasho leti inzebe temlomo sathi kwakunyakatela ntona uyathi hefu senza bayahana nemangalisa lapha etafuleni bayadla kahle wathi ubebaqetse wasuke uda ealtar wangene ealtar sebaqedzile wathina kubuyele ealtar wamkhanze ealtar lo mvu waNkulunkulu wamangala usasengiyothandazisa lo mfati kepha nje lo mfati amuva kwendekeni nalo mfati unathe be still
focus i-attention yakho kulona lekadala. Uma uselisizini noma ngabe ngiphi ingcina. Noma ngabe yini? Noma ngabe ngiphi ingcina. Noma ngabe inkulu kangakanani. Noma udendwe emsebenzini. Tinkwelete tingake tinzaba. Cale ngawe banesikwelete emhlabeni. Aqale ngawe kudendweni 17. Sithite kune principle ithi the closing of one door is the opening of another. Ezulwini principle yakhona is the closing of one door. When a door shuts against you, there is a door that is opening for you. Manje sekuyayibona. Itawuvedwa ngesikhathi lesifanayo. Awumake dlamini what about in the meantime? Ngikuphi mina yoba ngiyoba nema-expenses nginani. Yeyi, Tsanwina Nkosi uyazi. Wena Nkosi uyazi. Wena Nkosi uyazi. Wena Nkosi uyazi. In the meantime, Tsanwina Nkosi uyazi. Ngithite imfihlo ya Mephibosheth noma sekuhlupheke kukhulu ukuhlupheka uma sewutenshona sinye isihlobo sakho emhlabeni njengaMephibosheth. Kude kuthi kube nebatali ngabe ngiyahamba ngiyotshela make noma ngiyotshela baba. Sebathethwe kuwe kuthethwe ngisho betihlobo takho abomakwakho. Naloma kwakwathathu. Uyathi imfihlo yaMephibosheth futhi akazange solo lengqondo yakhe idelva into things uthi baba wakhe wafaka buhlungweni bukhosi. No. Sigodlo sababa wakhe sashiswa sentanja. No. Athi Pawula ngikhohlwa ngalokusemuva. Ngijongile kusendile. Yekela bala kubala tinhlupheko takho. Bala ngalonkulunkulu lekafake umphefumulo wakhe kuwe. Uthi Nkosi solomezwe umphefumulo wena ungawunyomule. Nami neke ngiwunyomule. Dikhona tinto tenginyomula umphefumulo emhlabeni. Kodwa kangiyikuto. Kangendini. Kangiyikuto. Kangiyikuto. Noma tingadekwa angiyikuto. Ngoba ngiyathi lokuvaleke lo mnyango kunemnyango lomkhulu. Basho njalo bathi umnyango lomkhulu lovulelwe mina. Mkhulu lo mnyango kunalona lovaliwe. Ngithi mina kwacamula tinkalishite elikhulile. Di drive abantu abakhulu. Kwaphuma abantu abakhulu esigodlweni. Wabuka Mephibosheth wathi ngabe titofuna lapha wayisinza uyikhamba letinkalishi. Hey, wathi akusinza wayikhamba letinkalishi. Akusiyo indzawo yani. Ekhamba lengalishi. Naleti cucuma dabukhamanda la. Kwendekeni bukhosi phela lokho. Wathi usuyabuya wambona hawu ngiyambona nalomnye lengimatiko beka sesigodlweni sababe ngisiba. Wathi ngabe kwendekeni tofunwa bani
akazange atibale bekaneka tibale kodwa lizulu lambala lizulu lenta njani lambala liyambala lizulu umuntu lekangade ikhaphele kufela ithi ngiyakubala noma tinsizi temhlabathi imcinzitela kangaka yini imfihlo ngoba uNkulunkulu uhlala sethute njalo nalaba labasetinsizini amen ngithanza lamavi manje ngicela sesifunzele umando kanjani lo Johana 11 lesikuwo amangalisa ayimangalisa sonke isikhathi impilo inhlitiyo but sesihamba namavesi besihamba ngawo ngoba khona le ngifuna ukuva sawufika wona manje awusawufunza kuphinde lo verse 24 Wathi kuye ngiyati ukuthi uyawuvuka aphile nasekuvukwa ngemhla wekuphela Jesu wathi kuye othi uyathi bazalo namagama lakhuluma ngabantu atsangicizeleni inkinga lekithi emhlabeni uma sesivelelwa ingcinamba sinikwe examples la eBhayibhelini ukuthi nathi kumele senze njani masivelelwa ingcinamba kepha uma seyifikile bese kungazuthi bekungakhulunywa nathi bekwenda njani bekungabhalelwa thini sesithatha le ndvo sikwabobani noma kuyakwendeka ngalesinye isikhathi neke kwendeke nyalo gani imiselwe kwenteka nyalo ngalesikhathi sakho kwenteka kuwe imiselo itarget nje wena ikonziswa nje kuwe lenzaba yekuthi uNkulunkulu sethute la uma utsabulile uma usekuhlushweni sekudzingiswe akakubukeleli akathi nje athi timthose letina kunjani asetimthose no uyasukuma wayichaza kahle lo muntu in fact ila eBhayibhelini senzo bebagqoko baStefane wabona indvodzana yemuntu isukumile lizulu lihlale esihlalweni sebukhosi baba noma sesihle isikhathi emla kangaka liyasukuma libe yitinya ungilosukunyelwe wena ungilosukunyelwe noma ngabe unziza awati inyanga iphelile unwaye inhloko wena yeyo ungilosukunyelwe kusuku izulu likusukumela ulahlekelwe ibreadwinner lizulu likusukumela banifana bahamba ngunu bahamba lide lizulu likusukumela nake kuhlale nje neke kuhlale kunje neke uhlala ukhaya la kulelikhaya lokuyo kulendzawo lokuyo noma ngabe uyarenta neke uhlala ukhaya namathela kusimakazi uthi be still and know lo Psalms 46 verse 10 uma umfunza ngesingisi be still and know that I am God awucedzele manje ngicela ufuna ukuthi sicedzelele mfundisi Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth.
Sithinte bazalwane lenye instance lapha uNkulunkulu aphunyiswa khona aphakanyiswa khona ngilesikhani sekasinqobele letingcinamba. Letingcinamba usite Jesu atshela abafundi bakhe lokufa lokufike kuLazarus kwekuthi kukhatimuliswe uNkulunkulu ubonakaliswe inkatimelo kaNkulunkulu. Letingcinamba letikufikele tifikele kuthi wena utoba nebufakazi uthi nyamati ligama lakhe nguJehova bani uJehova nase Jehova provider. uJehova bani ngoba ngathi nginzinza umsebenzi ngingaliboni ledlalako wangifethu umsebenzi. Ngathi ngigula kugula kungiqinzetela ngibona athi namasito kude kwami kuphelile emhlabeni kodwa ngase ngiyaphila. Ngathi ngeswele bana bathite lengibathengisele babamba imali tami banganginiki kodwa simakathi wavula base ibone lento le. Ngathi ngisetinhlushweni tebantfwana simakadze wabakhulula emandleni ama-drugs etshwala emandleni ekubukangani lababi wababiyisa ngisendlini kabi yasimakadze kanye nabo. Simakadze kude lokukhulunkulu kutele kutokhatimu ezulwini lona loyo uyabaphethe bakhe bufakazi uma sesifike tinye ngilona loyo yathi Nkosi ngiyabonga alanzanga lokusilekendelwe ngisimakatha sesemhlabeni khona and futhi kulamhlabeni kuphela udelenye iplanethi lapha thinemba uyathi bazamile labantu imali mfundisi nanyalo bayazama losi bona bayohlala basemhlabathini sewucongested kakhulu. Letimali tabo titha bahambe bayohlala kulenye iplanet. Bayiphendla impilo mbamba tiyatselwa timali. Lapho batamjuza khona basukelela bethe nje batohlola la emhlabeni noma batokoleka le mali baphindze babuyele emva ngoba phela ama-customer la imali la emhlabeni. Ngithi kudelenye planethi lapha uNkulunkulu atakwenda bonakalise timangaliso takhe ngaphandle kwale planet la kunami khona nawe. Ungatisusi kule planet yasemhlabeni. Uma ubhekelele akufiki kangqi umuntu. Ukhona lowo mfana lekakwenda ngomfanekiso wakhe impilo yakhe impilo yakho uyayilandzela njalo njalo. Uyakufuna uyakuthanda. Uyakufuna wena njani? Akajabuli uma akubona usekudzimisweni asesifundzeni. Sifundzele levesi. Sifundzele sigcine bani intolo sigcine 20 bani. Asesifundzele 28 sehle nje fast. John 11 verse 28. Wathi kube asho njalo Martha, wahamba wayawubita Maria. Wayawubita Maria ngasese wathi, "Sheshisa, umfundisi sewukhona. Uyakubita." Nakakuva lokho Maria wasukumela eTumbi waya kuwo. Jesu abesengakefiki kulowo muntu. Kodwa abesakuleyo ndzawo lapho abehlangabetwe nguMaria khona. Umartha khona. Yes. Lamajuda abefukeme
amlandzela nakambona asukuma aphuma ngekushesha abecabanga ukuthi uyawukhala ethuneni. yes Maria nakefika lapho bekuna Jesu khona wambona watilahla phansi etinyaweni takhe wathi, Nkosi, kube mane bewukhona ngabe umnaketfu akafi. Nkosi kube mane bewukhona ukhuluma emavi lakhulunywe ngubani na ngudzadzewabo uma kahlangabeta Jesu kube mane bewukhona kwakukhalwa ngamane bewukhona lamadzandzane lamabili abekhala ngamane bewukhona ngane ukhona sonke isikhathi. Amen. Bekakhona uma kuphuma umphefumulo waLazarus. Bekanjani bazalwane? Bekakhona. Sifunze kanye nani ivesi. Wathi asebhedabhara. Wakhuluma wathi Lazarus sowufile. Lokufa kwakhe lokwendela ukuthi kukhatimuliswe uNkulunkulu. Ukhatimuliswa njani uNkulunkulu? Nguphi lokufa kwaLazarus lokwentiwa kuthi asesikubuke. Yes. 40. 33. Jesu nakambona akhala nalamaJuda labefike naye akhala wabibitheka wadzabuka kakhulu. Jesu makakubona ukhala lithi lelivi lo verse 33 ngicela ukomathi mzalwane noma ngawusawati lamanye kuloko kuhlupheka kwakho mawubhekene nengcinamba lo John 11 verse 33 Jesu wabona Maria akhala nalamaJuda bekampheketela akhala lithi livi wabibitheka wadzabuka. Lizulu lidzabuka kakhulu uma usengcinambeni usekuhluphekeni usetinhlosweni ekudzinisweni lizulu liyadzabuka liyabibitheka Jesu wakhala. Sanje Jesu ababukelele. Oh my God. Uyathi namhlanje le verse lefundwe lamavesi lefundwe kunakunjani lapha ku1 Corinthians chapter 1 watch 8-9. Uthi Paula uma buthakathakeni makhanza lapho babuthakathaka nami ngibabuthakathaka. Wakha man Jesu akazange abambele ikhalo mina ngangiyawubamba ikhalo ngoba ngathi usuyamfundo yangiyakumvusa. Not with Christ. The minute ukhala nayo uyakhala kakhulu. Lethi insizi takho ungacabanga ukuthi ithosa wena lizulu liyathoseka. Sabuka Jesu abona tinyembeti. Wena njani bazalwane? Watsabuka Jesu. Akazange athi izinto ezincane lezi. Uyabona lokukhala kwakho kwendaba lekhaya endlini yakho ekamerweni lakho. Lizulu liyadzabuka. Selingahle kanjani limihle? Jesu udzabuka kwakhe akuphelele kudzabukeni. Bese he springs into action on your behalf. Athi I want to remedy this situation. Uyibona le situation le mkhalisako lo mfana wami nami ngivisa buhlungu
bese sothi ngifuna kuyichacha lenkinga. Li-operator kanjalo lizulu ungaphazami. Ungendi njani? Ungabhaqaba nje ususemshikashikeni wedvana. Lona lekakudala umini uyabukela. No. Bangabukela basemhlabeni, not with this God of heaven and earth. Yena neka zabukele. Zange mbukelele Mephibosheth elodini. Zange babukelele laba leka baphanze eBhethani. Noma laba mhlanga bethu abasuka eBhethani. Zange babukelele. Akabukelelanga uNkulunkulu lona. Uyathi mfundisi kunescripture sikubala. Asengisibuka. Lo God ngifuna ukutshela ukuthi akabukelani chapter 13. Nambuka thina. Luka, shothi ngithi Luka. Asesiku. Akabukelelani. Kude namunye phasi sikwamthundu welanga lizule limbukelelayo. Mase kuhlupheke. Luka 13. Asesifunza lapha kuverse nakho njalo. Cela verse 11. Funza. Khona lapho bekunemfaki labenemoya lomubi. Lo wase ugulise iminyaka lengemashumi Nesiphohlongo. nesiphohlongo. Yes, lishumi nesiphohlongo, yes. Abesegobene angasakwadi nekuhamba. Aconze. Abesangasakwathi nekuhamba aconze athi kufi, yes. Funza 12. Jesu wathi nakambona wambita wathi mfana. Uyathi Jesu lithi wathi makambona. Alisho leli ukuthi weta kuJesu. Jesu wathi makambona. Uyabonana noJesu. Amen. Uyakubona lokudzingiswa kwakho. Uyabonana. Lithi wathi makambona. Kulomunye mfundisi wami lithi wathi ahamba wahlangana nemfelo kade ayongqwaba indvodzana yakhe lekuphela kwayo. Wathi Jesu makahlangana naye ahlangana nanomfelo Jesu wavusa lendvodzana lomfelo. Uyabonana. Amen. Uyakubona. Uma iconzile kahle lenzaba uboyiva kuna kunjana ngibani lona lo zakwabo Sara. Yes. Ngibani? Sara wa Abraham. Hagai. Hagai atoshiwe. Hagai atoshiwe. Akhishiwe endlini Abraham. Abasamdzini. Sebanayo umawabo umfana. Ngisimna kucala ngawe qoshwa. Ungadibulali, angathi usuthi uphuma bhekephi. Utawuphila ngani umfana utamphilisa ngani? Umfana ulambile umfana wami. Uhamba ku-desert. Wahlala phasi kuthiwa wambeka lapha bucala. Umfana wathi ngeke ngithi ngimbone afa umfana. Lizulu lambona. Lizulu lena njani? Arejectwe bemhlaba azange limreject. Ngeke limreject elizulu wena. Lizulu lambona. Nasi sicobo Hagai. Nathi sumfana. Wathi Hagai kanti Jehova uyabona.
uJehova androwa. Lesi Jesu wathi makababa abona mata abonana laba bekahamba nabo sebakhala watsabuka kakhulu. Wakhala waze wabibithe waba nesibibithwane. Yini inzaba ngoba uyabona. Lethi Jesu wathi makambona lo mfati lebese kahamba khokhola. Angikhona kungathi tree. Wase Jesu yamphilisa. Wase Jesu enda njani? Uyamphilisa. Lezulu liyakhala. Siva ukuthi laba bebakhala kuJesu wakhala wazwa bebithi. Watsabuka kakhulu kwengqabo namanje. Utsabukiswa yini Jesu udinyembede itabo lentibona. Ekhathatekeni kwakho lezulu liyabona. Kuthi lithi ngiyakubona lilethe i-answer. Akuhlali kunjena uma ume ngase ubuke lona lekadala. So ithathela impilo yakho. Kude nalesincane not an iota of a reason wekuthi wena ungasintibula. Kude. Asikho sidingo sekuthi utibulale. Ngiyava kuhlungu ishito ngekakhuluma ngathi inhlito yami isolenza bangafunza ngayiva bayina kunjani bayifunze etinzabeni kuthi South Africa usaphuma ama-results aphuma emaphepheni akathi noma nanyana usolokhu etanjalo indawo ka-matric. Umfana lebeka dade uthi uthophe konke uyagijima abantwana bayothenga iphepha uyambuka lo mfana ubona kabi uthi igama lakhe alikho. Wahamba umfana wetibulala. Uma baba liphepha umfana ligama likhona. Futhi uphase ngemalengiso njengalokho bekafika phasa ngemalengiso. Uyabona kusomva emhlabeni da uhambelelide. Sile bantu sithatha impilo tethu sitithathelelide. Kunemnyango lomkhulu lovulele wena. Wabona mfundisi umuntu atibulalele thiwaliwe ngwesifazana. Bantu besifazane banganga namaqembe etihlahla la ngaphandle. Labangagana wena. Kwendekeni emhlabeni. Why but why? When this God lekabonako akhona lona lekadala uyabona. Wenda njani? Uyabona. Utibulalela ukuthi wena uqoshiwe umsebenzi uNkulunkulu wawade emapost la khona futhi uNkulunkulu angayicreate ipost acreate wena. Create post. Create wena. Emthatha manje. Create lethi wena. Uyathatha. Uthi lapha kuJohn 11 khuluma Jesu himself akhuluma naNicodemus. Ngiyamthanda manje Jesu aza ngathi Nicodemus utela kimi ebusuku ngemjani. Unyonyobeleni no. Athathuba Jesu. Wathi well done Nicodemus. Wabutshela ukuthi inkulu lethi fihlakele letiningi futhi. Letinye tawulokukhulu uNkulunkulu walithanda live kangaka.
wasiwanike wadzimate lisilelethi lesiswati wadzimate wanikela meaning leshisekelo yaleli uthando yayinkulu kakhulu yayimfuka uthakakwete. Amen. Umlothanziwe wena ngithi temne uthanziwe uNkulunkulu uthanza sathanze noma ngabe wone kangakanani akumenti lokho ukuthi bese akasakuthanza ithando lakhe seliyakubesha ngawe alicishe funza indzaba endvodzaneni yolahleko lithiwa loyise Jesu bekasibekisela ngaNkulunkulu ezulwini makasinika lendzaba abehlala njalo embonisweni lapha eminyango umile uyabuka athi indvodzana yami yashobela lapha iya alangatelela kubuya kwayo maye ize ibuye yathi nje makabona sifundi lithi iBhayibheli wagijima lo babe wathi noma kubethe indoda yafana kuleya ndzawo sengidawubona khona mangasiyo mayengida kodwa nje nginelithemba nguye wagijima ngemandla wahlangabetwa nguye. Wabe bathi umfana yebabe awungasangibiti ngemvani nakho ngimane nje ngibe sisisebenzi ngoba nguphoce kakhulu wathi no ways you shall not leave your position in my household when you shall remain my son forever. Hawu yebabe ngithatha imali ngayoyidla bhathise netingwadla kwathiwa nothing doing forget about it lento when you are my son. That is how God looks at you. Esonweni lapho bobhuqa khona sono sakushaya noma ngabe sikushayile yathi ukuthi stili yena uyakuthanza so long as usephasi kwalomthunzi wendla. Lukhulu uthando laNkulunkulu ngakho. Lukhulu luthando lwabantu ngami na awuphinde ufunze verse 33 hlale phasi no kufanele ukuthi 11:33 lo John 11:33 ngakho Jesu nakambona akhala nalamaJuda labefike naye akhala wabibitheka wadzabuka kakhulu wabibitheka wadzabuka kakhulu. Lithi iBhayibheli kangakanani ukuthi tebazalwane lokusishaya kuthini bantu ukuthi sicabange ukuthi kwendelwa lo yaphela kana kuwe unjalo uma ukhala lizulu libona tinyembeti takho libona tinyembeti tami lizulu liyadzabuka liyabibitheka kakhulu ngiko athite yena usethude nalabo nabatehlitiyo tithami. Jesus.